Belê temaşevanên hêja em bi bername nû li pêşberî wenin. Li gundê Kurdistanê li pêş şopa çanda kevnar û dîrokî em ê bi hev re bigerin. Her heremekî Kurdistanê hêjayek ku lêkolînekê kur em li ser bikin. Ka werin gav bi gav em bi welatê Kurdistanê û gundê Kurdistanê bi hev re bigerin. Belê temaşevanên hêja aniha jî em li Xursênin bi kurtasiya me herema Xursê ve bidin naskirin. Herema Xursê girêdayî Qoserê ye û 12 gunda pêk tê. Wer hûn dizanin Xursê bi şînkayiya xwe, bi ava xwe û bi tutina xwe tê naskirin. Ji bona ku em Xursê hîn nêzîktir di naz bikin em ê dakevin cem xelkên Xursê. Demeka ku erdnigariya Kurdistanê bi germahiya gelawê jî dişewite, li navçeya Qoserê di nav çiyayên bêjî de nevala Xursê bi hênekayiyên xwe ji bo mirovên ku ji germahiyê acizin cihekî bêhnvedanê ye. Demên ku germahî li navendê bajar û bajarokan derdikeve 45 û 5 pileyî, li nevala Xursê ew germahî da dikeve 30 û 32 pileyan. Nevala Xursê taybetî bi xwezayên xwe digel ava çemê xwe ya hênik û silavên xwe bi bermahiyên şûnwarî yên ku şaristaniyên dîrokî mane ji balê dikişîne. Ji ber wan sedaman newal her tim rahwestgehek gelê heremê ye. Gundên nevala Xursê ku bi navçeya Mêrdînê, Qoserê ve girêdayî ne bi tutina xwe ya taybet tê naskirin. Dibin siya daran û hênikayiya ava nevala de gelek bermahiyên dîrokî hene. Ev jî dide xuyakirin ku di nevala Xursê de epê şaristanî bicih bûne. Her wiha ew nevala ku 12 gund lê hene bi xwezayên xwe av û bermahiyên xwe yên dîrokî din av çiyayên bêjî de wek bihuştekî weşartî sekiniye. Merhaba işleri. Merhaba, ser çavan, xeyratını, çavanı. Sağ be, spas dikin em başın, hum başın. Baş, xwedê razî bin, spas dikin. Satır. Em karin tehnekî naz bikin. Wala em ji Xursê ji Xursan avê me maz li heftê xwan rûdê me zatî malî ca xwe bi Xwedê, zatî malî wê avdan bikir û zêwîskî yer malê. Gelekî baş e. Navê te çi ye? Navê min Tirkan. Pir baş e. Heva Tirkan, em karin ji te re bêjin li vê derê wek jin. Hûn mesela hûn çi karî dikin, hûn çandiniyê çilo dikin? Wala em çawa dikin, em mesela meştela xwe diçînin zivistanî serê sona zivistanê. û dibi bihar em dest çandiniya meha duwan em dest çandiniyê dikin. Wala em saet 5 radibin. Em temîn heya nîro em nîro tê hepkî xwerhed dikin û esr em dîz derin nav bexçawan nav dehla. Wala wanî. Yani hûn li vê derê piranî çi çê dikin? Piranî tûtin wala. Cepê vit çîka me tuneyî sadece tûtin. Tutune. Wekî din hûn fêkî hûn çê dikin? Na wala fêkî mesela ji xwe hema hindikî ji bo xwarina xwe û jî giş ejibi. Ji bajara mesela em tînin. Êge heywana karî bi Xwedî bik ji xwe Xwedî dike, nikar bi Xwedî nake wanî. Belê. Berî niha me lêne rê bû rastî te wek gübre tişnêdin bikardanîn, zibil bikardanîn. Ew ji gübrê heywana me av didin û ji bo mesela bişuxule bi gübrê dinê av didin. Em karin bêjin bêtir xwezayiye ew ne were? Wana bêtir dişuxulîne û her sê roja çara, 4 û 5 roja av didin.
زحمتیای پرتوتن ولا وانی بله چه خاصی دسکنه توتناون ولا چند ما اما حیا پاییزی جبهار ده حیا پاییزی پیونه باشه هری ولا وکدن وکجن مثلا هون بدره کارنگون پیدا کردن ولا کاری نه مثلا کاری مال زاروکه من وکیدن تیشیدن هم ناکن بهتر دسته جنه یا کردن وانی ولا بهتر جن پیدا کردن زلامه مجيب مرن يعني كاركي جوان بي وكيدن دكنا وجي كي مرن پر باشه ام سپاس دیگه جبنا خاطنا و سپاس دکم کلیج رازی بم سر چعبارات جارك دين أم دبجن مرحبا اشتراكو مرحبا سر شعبي مو بخيرات صعبة سباستكم هون كان باشن باش سباسيوت باش دربس دبن هي باشن والله أبو أم جهاتم بون ميوان نوا إيرو سر شعبارات صعبة شافنيش ما قلت أم بجن در حقي عاشت أم هناكي باخفن بهفدرو ديرو كاوي شلو دس بكريش كنجية بله تكاي در حقي ودج مرة چندش نبيجن يولد الشيء كم زاني بالجور حالي خو ما بيش آش دماغي ديروكا آش بركبنه أو آش ورسي جد بين آش تحتي صدو ده آش نوالا ورسي دم آش أن قديم كم أف بله جكال كمد دسمد ماي أم حبكي قديم يفرن يكفنن جكال كمد دسمد ماي ده حباش ماوي يكلفري يقول قرشية أذيا قشي ويقال كيمو بو عايدين بي إيدن بنيفي بو إيدن بنيفي بو غشش 12 رجاي هر 12 رجا 11 رجا 12 جهوستي ري هوستي كتشي دكر تا تعمير دكر تشي دكر باقش دكر 11 إيمان ومجي دقرا ما عشاها بي دكر قاوا كدهاتن دقاقي مداتن جيلا بريامي مردين بريامي جويران شاري وفرد قوم إلى قش سروان أشابو داتن وانا أشياء قرسي أشياء مشهور بون واني بله ودوی آشید تنه گنم دهرا یانجی و کدین هراندن دکرت ده ما گنم دهرا ما جه دهرا گارز ذات ما دهرا بله بله و دکره دست بکره جوانی و چوا دست بکره دکاره نکی قلاوی بکه دست بکرنه او که یکی اروانی هوا اروانی خطانی اما ولچک بونو چاقی نب کیلو بو ولچک 25 کیلو بو گنم بو قوا كما يبهرا ما حق خجيل تاني هرجي 25 ولچک جي 4 ولچگا دمگی 3 چاپ مدهل تاني جسد كيلو 9 كيلو دمگی جسد كيلو 9 كيلو جنبه كنا باقش با كنا باقش با تدي مال دغوي اسمرتي مدغو بوزرش اسمرتي جنبي اويا بيرك دهاتن عايدي ما يعني خوي ما جامه دهاتن بششتانا باقش دكرن به پیش اشرا دخسن زواد بو وملي دكر دهيران بيدخسن دچو بله و دمی امکاریم بینجن اپو شینا پرا یعنی گاوا گودهاتن چه دیکن او پرا رادشتنه یانجی و شینا پرا گنم دادن و دمی چلو تکرتی کار گنمه کشوی گنم بو ما جه بیرا جه با ما گنم بیرا گنم بو وقت قاسي ها وما دهيرا بتعبا خو باش خو وانجي ما تقول حقص جباري تي بنج وشجع شارو وشجع الجوروي مهلتاني جنبه خو آور بله تب خوب yani دورده جستندی نوره جستندی نزدیکی 20 ساله 25 ساله
كسينا ما ذكر صنعت كسينا ما ذكر يا آش بو وعم بقى في الخراب كنجي ندى تصابيبه إجاك سرامد هات هر دوازر وجا نقل كي با تا شش روزا دورا مبو ما دورا خا ما تقرا بله ابو نزيك چقسي اش الفدري هنن نزيك نافا قرسيده غرسيده تشتك مدي نزيك سي 5 اشا دفاعيات ده سي 5 اش دفاعيات ده مدي فقط بيشي ما قال كي ما تقول 110 اش دنوالا غرسيده دنوالا غرسيده دوازه غندي دوازه غندي 110 اش حبو يعني غرس قسمي يعني صناعية الجور تشتكي أم دبين نجبو خاطري توتني وبعجانة أو فلان بيفان صناعية منطقي قشي منطقي جنسيبيني وحطاني حتى بويران شاري بريان مردين وبنخت حتى بنخت يجي قش السربان أشاب قش يمان دهاتن فيدري شي ذكرن دهاتن فيدري بالدواء دهاتن بقانترا دهاتن بوشة دواء دهاتن مدي 10 دوار 15 دوار هر گندک هر منطقه قیپف کتانا ای باطانا می بچونا پیشوان آش پر بون هر قراش شخال گورا خوا شخال مشتری خواتانین دهاتن درو سیرو الویدت سرید دمان حتی اربانی وان دهات ایران و لید خستن دبروچ بله بلا با امجی سپاس دیکن تشتی گوتو جدا شماره به جهر دار بکن تشتی جدا ازانم تشتی پر قدیم کبن اب آشانه ام ببین آوا پیشه ما هاتن افر بله تماشاوان هجا مجی نها ایرو ل خرسا ناوی ام هاتم با آپی عبدالقادر ما آخافتنن کرن در حق آشتی دجیر دبیجن آشی آوی ایرو بره هون دزانن ای جریان اتیم کارانین لوی داره هین دمه بره ده لگلک دران دهاتن لوی داره آشی آف بکاردانین لگنم جه برغور گلک تش دهیراندن لوی داره براستی جی دبیجه آپی عبدالقادر دعمکوی پرخوشی هبو لبله نها آنه که او نمایه آپی عبدالقادر جماره دبیجه کی گو آشی آوی جو در حق خزینه آنده ایگو تین دیگرن گلک هاتن خراکرین جی کولاندن جی دوی ملیدانه که دبیج ام نکارن بکار بینن لبله کاوا گو ام بی بخبتن امی کاری بین هم بتر بکار بینن و بخبتینن
ام سپاس دکن جاپی عبدالقادر ام بیشن ساعت تمام خوش گم ام کرن میوانین خو نافت چی بو؟ نابي حسناء دلش خرسی یعنی؟ اش خرسي مولا گله کی باشه یادی وقت جن هون دویدره چی دیکن هون سر چی کاری نتکاری نکی قلایب که ما كاري توتني و مالي و زاروكاي و ايش قشني بپرسي بيرا كادي الاسلام جدكني اسلام انا نكاي دكني نكاي جارد سيكون هادني بله راسته وسایه ده هر ملج یعنی ده جن بهتر دیکن انا بخور مالا من قصدي تبي السبيت تيمو يبالي بتقرم بس بخشة تشيدكم پر باشه گله کی باشه که ساعت والله یادی بدره قلا محسر دیکن سرشوب دبیجن مغسل الجامعة وبال بين برديواري مي إجا عم بيرك كم سبي زورا دبون إيه زورا ما يسرانه با إيه زورا نبصر جواب ندبا هيا إجا وانا خلاص كرانا وانا البندد ما هني كي جانا دروج البندد ما وجي عاد كم دبردانا وستلاق وسردانا كبري باتا ما عم جوان بيت تفك ما تفكي خسراس كرن ويزقي خو مال تاني نيجي حالات تاني ما يزقي خو حاضر ذكر كبري باتا ويسري وان بس نتفك تاني بو اما حابت حيش تفك هابون يعني اللي بيالي يسرعب واللي بيالي يسرعبوا إيه ملت قد ما زنبو كسر تفكابو كستني كاري بدون جربوا دكشان المالي إيجار جي كم مليون بكتا سير بيان بيش كسا سيرو بيعبد مان اي جرح يا جوان حاجر مردين بانيانا إيجار بري اي مثات مغسله ما تشك ما كيخد ششتن ما إيش او رجا ما تشكابون قامت تمام تكر قامت لا تكر يعني او ما ما كاريش كدري تكر يعني برشي دما كاري ما ليش دما إيه زاروك ما يجدق يعني أنا بريشان بنا الحمد لله أنا نعمت برخوش دركتيش بيركار يعني زلام ارتز دركتيه چه دركتيش بيركار دركتيه راسته وحفتي كان رجا وتش ذكره إيه ولا هيك تميزي حسبك أنا حفتي سيرو وان شارو وحزنك أنا حفتي حيا حفتي بو والودر تاني تشك دششتنا يعني وتشتك دنجنت نعم كسر ششتون أنا مستري خوش ششت مستري خوي زاروكي خوي ما تشكي خوي ما كيش دششت فاش دو ورد قطن هفالين جمير تهاتن إيه ولا ما مير يعني المحسري ما ببخو ما مير ندين يعني زماني مد هما زماني بري ما بركي هبون دو قطن دهاتن وان جافا إيه ولا ما زماني مد ما تديواني ما مير ندين من هاجي بخوش كخوره او داي كان خوره اخافتنك بكاني وان جمره قال خرسي او دولمنديه خرسي كره او دناوا خرسي د وگجن چاوا کاروبار خود مشینن همان دمه کار دروجی دکن او زاروکا جدنرن او کار مالجی لسر ملیوانن براستی جوگاوا گو ام دنرن خوزایی او جیان بدست جنه تی افراندن بله تماشاوانین هیجا ام هاتن داویا برنامه خواه لگند خورسی
li çanda we dîroka we me anî pêşberî we heya bername kidinê bimînin xeyr û xweşiyê de.